fuse ela Malawi. Nangu umbuto lomunye lesita nawo etishumayelweni tesindungwane. Imbendvulo yawo ikuwe. Kunemntwana la, umntwana nje uyatinzinzela, mhlambe kwahamba babe namake, hayi ukuthi bahamba kuthi abasekho emhlabeni. Behlukana nje bantwana sebayanzinza lapha kagogo labakhona khona. Sekufika ke umuntu kulogogo ucela lo mntwana, ngicela nginginike lo mntwana, ngifuna kumthatha lo mntwana ngimbhadalele esikoleni ayohlala lekimi, mhlawumbe likusasa lengaba ngcono. Akasiso nesihlobo lo muntu lo lengikhuluma ngaye. Amthathe umntwana afika ambhadalele kuse primary, amnake vele njengebantu bakhe nje labala ebaleni, ahambe ke gogo emhlabeni. Umntwana uhle aya le kagogo le, afika khanze nje kunalabo bomzala noma kunalabo bo auntie noma kunalabo bobani, nabo le ubabona nje ukuthi bantu labavuka ekseni babuke ukuthi sishinga ngakuphi namuhla. Sowuqedzile ke esikoleni umntwana ungena ekolishi, nakathi ibangelela kuyawuqedza nje ekolishi, qha mthushu lijaha. Lithi lijaha ngicela ukuthatha ngikwende umfati. Ngifuna uphume utekimi sowuphelele. Siya kuphi nasiyocela lo mntwana lo ukuthi abe ngumfati. Siya le labe kunagogo khona losekahamba emhlabeni, la kunebantu le ngiloyo uthi nangivuka ekseni ngivuka ngishobela ngale, la ngibone indondo khona, nalomunye uthi awu nami ngisawuphanda ngala. Nobe siya kulona lamkhulisile lo mntwana kusukela amncane wafunza isikole wasicetha, wathi wawuqedza kwakhona le college. Ngibale kiwa kuyena kuyocela lo mntwana. Simthini ke lo mntwana nakathi yena ucela kucelwa kulona lamkhulisile ngoba wathi yena athi ngibaba wakhe. Sithini Swati? Siyamvumela lona lothise lo mntwana, wamkhulisa, wamniketa likusasa noma wamniketa isitsha sekuphila kusasa. Lekede ingadi yakhe abakahlobani. Ufike nje ngentomsida. Siyamvumela Swati lo mntwana nasafika ebudzaleni athi sengifuna ukukhula mina. Babuye batomcelela la, babuye batomlobolela la, kubuye lehlobo takhe tibuye la. Nobe vele kuthiwa kubuyelwe le la kalandva khona. Nakubuyelwa le la kalandva khona, tiyakubani leti ngoma. Sesibuyelane nangabe nithi nini eSiswati sithi akubuyelwe le la kalandva khona, la kadliwa khona lo mntwana. Ngaba kusekhabonina ngokunabomzala kunabomalume noma kube kusekhaya kubo. Leti ngomo takhe tidliwa ngibani? Tiya le ekhaya kubo mbamba nobe tiya kulo lo mtakululo lapha phasi lo mntwana wamfundzisa wamnakekela wenta konke. Nangathi lo mntwana yena ufuna tite kulo lomnakelekele. Sikulungisa kuphi ke lokho eSiswatini? Nawubuka tinkinga phela la uhamba babe nato empilweni. Uthi uyawube sesewutibika kuphi? Utawuqhubeka atibike la nobe uyawuthi nasahambile lo babe lona lawo lamsitile la, uthi webiyela kini netinkinga takho. Ungakuphi uthini? Simluleka simthini lo kanje. Ngiyabonga.